Apa je tu? Lol, lihat dulu lagi nak lalu ki. Itu jalan ikut nama. Apa je tu? Itu jalan ikut nama mata lo. Ropo koyo lo balatan apa dia ni pulung ni? Anak-anak je roy. Maaf je tu. Kenapa mata lo balatan? Nampaknya tak matahari wan nih. Kamu ada saja. Apa je temu gosip? Tiga kaje puanya tidak tudami. Lepan memang aji macam cerita. Iya je teman tua yang nama wan ni macam cerita tu. Pengajian ketu gosip. Apa je tu? Misal game baru-baru ko perbatasannya. Mapa ke tiro deceng ni? Apa misalnya? Napuli ka ko rumita. Allah. Mana nya? Pak gosip. Indah, kikiu. Intan ni anakku ambil baju baru. Gak ada duit. Engkau si bawaku beli baju baru, saya tidak. Ajolong ke duit waleku si karung. Baju apa aja melong beli yang ke di mall. Terima kasih Bu Haji Matahari. Beli kasih baju baru. Apa gitu? Antrak Majolong beli baju baru. Alam open bawa kalau beli baju baru. Baju baru. Puang ngaji, ini tuh agak melok duit. Iyo, puang ngaji. Gimana? Terima kasih puang ngaji. Terima kasih Puang Ngaji. Pura nih pula puang ngaji. Belum nama dia patang benih nih. Gamelo maciolo amani. Gamelo maciolo amani. Balo mau citu apa na lauki? Aja tetep itu. Ayo pale jololo kapan nyer gue.